tātou titilo I titi se tātou vaaiaga I tātou tagata ia afiatu mau soifua aua I le sau le faavelavi le faapea mai leai faamisi atu laiga lea leaga le isi tegaa lea ia faepo le vaai isi tamā lea ua le mafai ona le toe savali e tau lava langa tau au fai mai ia tātou tagata ia afiatu mau soifua I tātou fuafuaga e fai le fuafuaga e fai le nuu ma le atogalu faatino e titilo uma lava le is part of this training e vai uma aspect o le tātou alu te le senga luenga o lo fia fatino ele fana po tonga mo afio anga te tasi o le avanoa le le ua mafai ona nga lue fatasi e mamatanga luenga fo ia le malo le moli ele fe au ai o le matau mai tau ia e te le la vale tu langa fo le o le fia fala te le ina o le mana malama o tātou tangata I mai tau ia o awa onga ma tu langa uma fapene ia le faingo fie ona pu e afio anga te le se nga luenga te tau ona fatino ina ia mautinoa ia ua iai lona atoanga ia fatino nga o le nga luenga pe o le tasina o lui tau tele o lo whenga I nei male matou ia whana putonga o le tamu whaila wale ina ia faingo fie ona whaofi le whiau o lo tau moli mai I whina ngalo o afio anga mai ia mawhai ona o mori le whiau I se au ala fui le whaingo fie ona mana malama e o le whawsenga o lo I tau I whiau le pukalami o lo I tau I le coordination ma tātou mtanga leo whakaputunga nang tues fu tasi mai officer o le tau whailanga ia o ngā tasi fufuanga priorities a tātou mtanga leo whakaputunga ia ma whamamu tātou pukalami a tā pena la sa pukalami e le tasi se maasina tā pena e toi titia wha maasina tā pena I fuafua lava ia maua le lao e awanoa umai lava ia mtanga leo I sutasi ia o na tuu mai lo inga e avatu whali tātou fuafuanga le red plan I o I tātou mtanga lunga ia o na whetu na I whai hina tu a whapela I le amano ia na whai loa mai la ia pe whai na tu batu I le asu whai le whetu na inga o le challenge mo le tau mo lava le na o le lui tau lona lua I le vala ma mtanga lunga le te mai pe a breakdown le communication mana tu fo I le mawhai le e mātou o na whaatonga winga le pulu lenga fulenga le si mtanga lunga e whai lava whatawhata le vaenga le o le awala lave e whai lava whatawhata ma lava tuli o le fisota o le tanu ia tusi ana I le awhionga le ofisili ia po le whatonsi po le e whamole o tātou pokalame ma le whamole e fia mo mia I so sani ia ona tali mi fitu na ilola ia e le whai ala se aso stasi po se whai aso stasi tātou tangalwenga na ia mauti noa awa ne I whaapea mai se tātou whalamutonga whaatitiro tu loula, whaatitiro maasae le tātou mtanga lunga po le officer temo I le lato matawha ioi ma le lato whia wai mai e tatau o na malili au tas ia ona o malili o le kakolo I tau I la hoi I le whianga iei ma nuu mawhianga a wai fua whare tātou pukalame I le awanua nuu mawhianga I fua mai le a whapea mai le nuu mawhianga matu te lea ngoi le masinga lea matu te le masinga ia o kam whawelo ka koe fitu na I le tū lea ia se whai le tū I le awanua officer ia o le isi I tau lava e se lava le pulenga malimi fai pule tu lo lava le whafonga o Samoa ia nuu mawhianga e mako I o le pulenga o lo wingo le tala e o atu polo kalami o whala lafo o tapa au o whianga lea ia whi lea whiuma lalanga e tomo whai e tabla mo le avenga o pokalami wai mo I lava o pokalami mo I atua e wha mo I lava e mamafa lava le lifa le ngaluenga whaatini I le au malolosi I sa o amta mai tai o lo malolosi lo talavou whapenga whale au manga ai ese o le whiawhia le nganga wai le kia whai pokalami alai a whio mai a kapa au o nuu ia ala la mai fo I whala lafo a whio anga tautas ia o lea I tau la mua e mana na o fo I lato ia maua le ai ma le manui o lato ni ala ni pokalami e ia la whio anga ia e tulou la whafusa mo lea o le tau
ai fo ia fioanga tulanga whale tonu lava le o atu po kalanga le te me o atu ai wanga o si fai fia hawa le o le ngula e ngofo mai ia ma le sui o le nuu si tamai ta fo ile a fioanga tuno wa yoe mai nei ai o tai au ua la ta pena tu pena fai atu ele tasi se asu po se vai asu ta pena po kalanga te le non ta pena ai o ile asu la fatin po kalame ai to ia to fa pe mo le ava no o challenges la ngai ka mo fi kunga I ka ko le ngai ile tasi la va se fo se la va ia fi anga ia mala tu ta ia ai pe na fa ia to iva sumo tu pe mo ma to lo le la va le fo ma sa ni le va ile au la e u ia ita ma fa ia mo tino e sa mo uli po kan o le manu ile fa pe fo I ma to na fitanga fai just a tick on the mark that we've done this village there fa pe na fa sa o la fa ngol ngi lo fa ngol nga mo vile ngi ale mai ana fa lana po lana wa onga o lana fo la sanga de tembe po kala e fa ilo mai ale fia ona ile se sa fo ile le fa pe na le sa wa fatanga fai ma sa we tau na fatau le tau fo ingara po kala mi ale atu o tuana ma po kala mi I tu ni mo fia e mai ka fa lo po ma to te fa lo ina fo iale ile le mali ona ua le mai ase po kala ia e ma fai ona fa pe tu inga le ma tu office ma tanga mi ona o le lava ta pena le foi vem tu inga fa pe o le fica le unha kasi foi futia ma le mele fo fanga le no ma le au challenges lu tau e ta pena uma ia ta to po kala o la fo inga ta to po kala me ne e tolu ma singa fai le quarterly meeting al committee e ta pena I work plans ma fai nga fo no fo le vanga le e ave pa sia mai no office a o le temi lava e fo lo po kala me fa te ingol va so fo le la tau no po kala ona to vala au fo le tato fo no le va so le e o mai to e confirm lava details o logistics va no mai era vai ele fai o office fo ele fa sanga I no ma fio ele fai o ele tau fo inga sa tamala se si e fia ngai ma no ma fio o to ina fo I o lava to fa ma le fa tanga a e sa e lai te sa le ta pena ia e ono tau le ngai nei launga luma ma le fe au le te sa e fa mo ma tu ina o le vana soi fu ko inga e lo mai ko inga me uma e tau lava na e sa ta pena mo vana o le luta mo ya masalo po le luta nga o po kala me ato o le funding o le tato po kala me it's a national program the drive le malo it's a national program if I implementing HNCCA e lua ia ki tu tino le malo lua fa to moti I drive level away to kid the way to la fono e drive by ia ka ko implementing HNCCA o I fa commitment to ka ko fo HNCCA sultasi il fatino po kala me just the funding you are there not wa o la e bola la e tau ro bola o le fio anga o fale dima wa o foi o lo u miel to fi pule nu o le mato no o se por kalame o le ban te mana o I fai ia sila ma ia pulanga la bawa ne ia fio anga neo mala pale na tura e me se fo ile ngaso longo soi puanga le meu tato ba ai ne ia suinga le tau o ia o le mea sili la ma le tau ia te au laso o le tele o mtanga venga al malo mpaintu fatasia ai langolongo inga po kalame mar fa mo pe ona yele ne yaso wale o mai tau watu skulu martasi mtanga venga al malo lo mpaintu fatasi ne yaso mai lo latu langolama ia male a o ina fo pulanga a wa fo ine tuku mari ali mai a wa mala fa na tula le
ngata ko i lea o mo me o lolonga ia o tangata manu ai lunga o whatoanga ma me whapena. Sa o awai te lo semina sapa ia pena te tasta i lua mtanga luenga iai. A mtanga ale semina nere o ato nel vai asu. Ia o sikuta si mtanga luenga malo lato o whaatasi le whainga o pokalamene. Arta ua fo le nai lau wa ai mala tiro le mele o iai nei. Mai lava i taimi o wha tere sa ki ai tātou watu mo. Pei o lea wha o le iwa sipuru ma le iwa tasi a opa mbala ia. Sa le aini a ongha pēnei na iai. Ia e sa mai tau ina lava le ngapa le pangatia tele o le tātou watu mo. Ia e mai se lava i nei le tua sau le mea o mātou no fo ai. I le mea nā ngai tonu ma ia ia wha ai e lua. Ia o le mea la sa ia i le nāta i sa le aisia o tau ina o tulanga po ai mai se matou i tulanga pe ona ia ile so ma pa moi Toi taua ia o pokalami malo le fa yo le tato te tama faila vai fo e o tu no ma fianga e le o se mele le fo il mene o le fo o le fa petong fa yo atu ya no yo a fa mo pokalami ia o ina uma tangata o tu ai no ma fianga ma wa tangata ma wa mai o le pio le mamalu fo le na mala mana ia e pulenga malu ali fai ku ya o tu no ma fianga ia o fa sa mai mo le pulenga malu ali fai ku o tatu e tis fo ni o ia fila tu pokalami e o foi tu ma fianga o lo no le fantala o ma sani fo le fa o mai tu le tatu pokalami nei o la fo i lo la tu e ta ua le o tu no ma fianga o le ngaluenga la fai e tato official e coordinating le disaster management office o le tamo fai fa mausali le pokalami ia le plan work plan ina ia mali le au tasi mai ia fo ia tanga luenga fa tonga se singe sutas o le aso mal vai aso le la ka ko bo mai ile fioanga le fa tino le tato ngaluenga a mali le uma vanga ia fa no fie fa tato ngaluenga ita ia o le lawa o mai no i le tumalo ni ele o se pokalami na fo mai na fi o le masina o tona sa ile fa mo o le tatu pokalami na mata mai le tunule o asau ia ya setembro tau sanga o tona e foi na ia fi o ngai o ia no mato me ile o isa fata ia o si umu mato mai i fala tai mal fanga e fela fla ina fa penale fa so nga lunga le tunanga vai ia titilo ia ma fai o ilisi tu samo o mai anga ilisi tu samo ia fela fla ia wangi sila mai le tunu o fa pito manu ia tasi fa petu tulia nga se va en o samo ao le filifilino no ma fio anga e fu la vai no le mau lunga le la mtianga le ia ai fo ia se suyo le no su tama tsa ile no e fa pe mai fa mo le fia fes ma ko pokola me fa pe o fia tel ma tu inga tu langa le suyo le no le ma na o tu pokola kana ma tu fo le fa o le o ma fo na fa ti no ile ni ya so le pokola me le o sa tolo mai o ngolo longa le na tu ku ya te sem e tu e fa il ma tu ngal venga november te sem ona fa mai ai le mo le io te vi ma sa ni la che ma sinta san fo te ia ne tupu mai alo longa le ia te sema ia ua le mawhai asila sila i tanga luenga umama ofisa wharaputonga i ngalui. These are the same people that respond to disaster lava. Flooding, or epidemic, cyclone. These are all the agencies and all these people who are here should be at the field to respond to disaster. La nga tolo i mai ai le pokalami mai le nato sanga se lewa fatino lo tau sanga nei fa tai lava le e lava lo wal tau le ya le mo sina lao o fia foi le nga no le tapati mai o pulenga malu ali fa pulo afio anga nei fa ya tali mai le tato le sole la siaso ya o le la fo fa se fa tai tai ya se tau wa ai foi pena o nga na ya o nga ya sa train nei tato ma fio anga mai le so mo se mo le su